Pozdrav svima, Dejan je sa Win2Be kanala i dobrodošli u ovaj novi video. Danas ćemo razgovarati o rizicima kriptovaluta i prije nego krenem želim napomenuti da je ovaj video isključivo informativnog karaktera, da je rađen na temelju stvarnih događaja, znači imat ćemo real case study, samo nećemo iznositi točno ime te valute o kojoj ćemo govoriti od jedne, da se ne bi neki osjećali uvrijeđenim ili prozvanim. Stavovi i razmišljanja izneseni u ovom videu su osobni, znači temeljeni su na iskustvu i istraživanjima. Ovo nisu nikakvi prijedlozi ili savjeti za ulaganja. Trgovanje kriptovalutama nosi određeni rizik. Ne ulažite sredstva koja niste spremni izgubiti. U ovom videu slijedi, znači komentirat ćemo malo ovaj cijeli kripto boom, znači boom kriptovaluta. Provjerit ćemo kriptovalutu zajedno. Prokomentirat ćemo što ako moja kriptovaluta nije javno dostupna, znači ne nalazi se možda još na nekim mjenjačnicama i tako dalje i mjestima, i prokomentirat ćemo i ostale rizike kriptovaluta. Pa krenimo. Danas su nam dostupne tolike informacije i možda je najlakše, znači nećemo sad ništa komplicirano, možda je najlakše pogledati prvo za kriptovalutu na dva stvarno jaka sajta, a to su coinmarketcap.com i worldcoinindex.com. Naravno postoje i drugi, no da ne bi ovaj video potrajao, možda i ovako hoće, radit ćemo samo znači, na temelju njih. Pa evo ga, znači prema CoinMarketCapu postoji 645 kriptovaluta trenutno. Isto tako kažu da ih vjerovatno ima još toliko koje nisu ni tu objavljene. Sad, opet sve je na vama, no idemo redom. Znači, CoinMarketCap, WorldCoinIndex, najjednostavnije. Možete vi dalje istraživati, no evo, to je opet na vama. Odabrat ću jednu kriptovalutu nasumično, znači upravo zato da ne mislite da ja nešto ovdje reklamiram, jer to mi stvarno nije cilj. Evo, uzet ću neku kriptovalutu o kojoj stvarno nemam ništa pojma, evo. Stvarno ovako nasumce, ako je neko njen supporter, neka ovoga ne zamjeri, evo odabrati ću Peercoin. Evo ga, ima dobru kraticu, PPC. Kao pay per click marketing, jel? I vjerojatno nema ništa veze s time, ali to je ono što me asocira. Sad, recimo, vi tu kriptovalutu možete znači, istražiti, evo, vrlo jednostavno. Možete pogledati njenu stranicu, možete vidjeti šta radi na društvenim mrežama, koliko su aktivni, koliko ih ljudi podržava. Isto tako, evo tu su i na Reddit društvenu mrežu neki linkovi, komentari vezani za tu kriptovalutu. Evo vidite, već vam nudi ovdje intro, important links, tools and information. Isto tako možete vidjeti na kojim mjenjačnicama postoji i koji parovi postoje, jel? Evo, možemo to i ovdje vidjeti, vidite, samo je malo drugačije na WorldCoin indeksu. Znači idemo PPC, evo ga, izbacuje nam Peercoin. Vidimo
njenu situaciju te kriptovalute. I evo ga ovdje isto tako mjenjačnice, samo ovdje malo drugačije, ovdje nisu sve kao tamo, ali evo, jedan i drugi su zgodni od ovih sajtova i tu možete vidjeti već dosta o tome. Isto tako možete kliknuti na discussion pa vas evo prebaci na njihov forum, evo Peercoin Talk, znači official forum. Možete, evo ovdje onda imate announcements, evo ga, Bitcoin, znači Bitcoin forum, bitcointalk.org, tu su vam sve linkovi, možete vidjeti što zajednica govori o njima, koliko su prihvaćeni, šta se zbiva i tako dalje. Isto tako vidite znači, koliko se trgovalo unazad 24 sata, koliko je ukupno dostupno, stvarno puno informacija na evo samo već 2 mjesta i već možete donijeti neke zaključke i tako dalje. I evo ga, već smo provjerili znači nešto o toj kriptovaluti, znači gdje možemo dalje istraživati. Sad, ona stvar koja često ljude muči, jer naravno rekli smo da ima 645 kriptovaluta, da ih mnogo nije još ovdje. Sad je jedna druga stvar u pitanju. A to je šta ako moja, odnosno ili vaša, znači kriptovaluta koju vi želite, pratite i tako dalje, nije ovdje, nije dostupna. Znači kao prvo, ne mora značiti da ona možda sad ne valja u tom trenutku, jer ako ste vi prije mjesec dana izmislili kriptovalutu i prihvatilo ju je 100 ljudi, vjerojatno neće biti ovdje. No čim se to malo više ajmo reći promovira i čim se sazna, obično su te kriptovalute onda postavljene ovdje, neko ih isto tako zatraži se često znači da bude na mjenjačnicama, znači kao što smo rekli da ih se prijavi. I ako to zajednica zahtijeva, naravno da mjenjačnica će vrlo rado prihvatiti zahtjev zajednice, jer mjenjačnica živi od provizija. Sad, znači, i tu već možete neke stvari vidjeti. No evo, sad ću vam pokazati primjer jedne kriptovalute koja nije bila, nazovimo, izašla tako u javnost, nego je bila zatvorenog tipa i onda je izašla u javnost. Kriptovaluta je isto jedna kao bila poslovna prilika, prodavali su neke pakete, prodaju ih vjerovatno prodaju ih i dalje, i onda su izašli na burzu, na javno, na tržišta. Pa ajmo sad vidjeti šta se dogodilo s njom. Maknuo sam imena da me se ne proziva, da neko ne misli da ja nešto imam protiv te kriptovalute ili tako nešto. Onda sad sam odlučio ovo staviti znači bez ikakvih obilježja, samo da se vidi što se stvarno dogodilo. Znači ta kriptovaluta je postojala samo interno, znači mogli ste je kupiti samo na internoj mjenjačnici i formirana je bila na tim mjenjačnicama cijena. Pokazat ću vam na idućem slajdu koja cijena je bila formirana. Evo vidite, dok su oni držali interno i onda kad su izašli na tržište, na ostale znači mjenjačnice i tako, jednostavno cijena je pala. Ovo je unatrag 3 mjeseca.
Znači ovo je realan slučaj. Evo vidite. Tu sam maknuo. Evo, znači, dok su oni interno pumpali cijenu te kriptovalute, ona je došla do 2,70 dolara. I evo ga. Najavljivali su da je to, znači više je bilo 460% rast cijene u zadnjih 6 mjeseci i tako dalje. Ali što se dogodilo? Današnja vrijednost te kriptovalute je, evo ga, vidite ova zelena je price USD, znači cijena u dolarima, je niti 2 centa ili oko 2 centa. Tako da budite spremni, ako ste u nekakvoj takvoj kriptovaluti, budite spremni na taj rizik da se može dogoditi i da je velika vjerojatnost da je cijena interno napumpana i da ona uopće neće biti takva. Tako da ne mislite da ćete zaraditi na cijeni. I za kraj želim još spomenuti ostale rizike kriptovaluta, a to su znači velika volatilnost. Vidjeli ste kolike su oscilacije u vrlo kratkim razdobljima cijene kriptovaluta. Rizik je isto tako neprihvaćanje od strane države, znači vlasti i tako dalje. Ako to njima ne bude u interesu, niko vam ne može garantirati da sutra neke kriptovalute neće biti ili da ih uopće neće biti i tako dalje. Nažalost, s tim rizikom moramo živjeti. Kao što znate, u mnogim državama kriptovalute su inače zabranjene. Znači, ne možemo sad pričati o nečemu što bi bilo kad bi bilo, nego ono što stvarno negdje jest. Isto tako može doći do neprihvaćanja od zajednice određene kriptovalute i u slučaju slabog prihvaćanja kriptovaluta će nestati. Evo, CoinMarketCap, znači nedavno sam radio jedan video i tamo imate preko 700 komada, znači 55 kriptovaluta je negdje minimalno nestalo. Pazite, došli su vjerovatno neke nove, a onih oko 50-ak ih je nestalo sigurno, čak i da nijedna nova nije došla. Jel? I isto tako, naravno, di je novac, tu su različite prevare, pa tako i sa kriptovalutama. Isto tako događaju se hakerski napadi, jer opet i želje za novcem ili nečeg drugog, i mogućnost manipuliranja cijenama. Sad, evo, to su neki rizici koje sam samo još htio spomenuti, koji se mogu događati i koje nose kriptovalute. Evo ga, nadam se da ste naučili nešto novo sa mnom. Ako vam se svidio ovaj video, dajte mi like, pretplatite se na Win2BeWell kanal, podijelite po društvenim mrežama i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!